Murakoze guhitamo iyi video ya top 10 most viewed videos. Indirimbo videos zarebwe cyane zifite views menshi 10. Muri video tukaba tujya kurebamo indirimbo 10 za mbere ku isi zifite views nyinshi ku isi. Dukomeza kubasuhuza dukomezanya n'iyi video kandi mbabwira gukomeza gukanda subscribe ubundi dukomezanye n'izindi ndirimbo. Kuri buri ndirimbo turareba igihe nyirayo, igihe uploadingiwe, views ifite ndetse n'izina ryayo. Murambabarira turahera hasi turahera hejuru tumanuka. Ku mwanya wa 10 turahasanga indirimbo yitwa Phonics Song with 2 words. Iyi ndirimbo ikaba iba kuri Chuchu TV. Iyi Chuchu TV ni channel y'abana iba mu Buhinde. Iyi ndirimbo ikaba yaraploadinzwe cyangwa yarashizwe kuri YouTube tariki 6 Werurwe 2014. Ubwo iyi ndirimbo turebye kugeza uyu munsi imaze imyaka 12 kuri YouTube. Iyi ndirimbo ikaba ifite views biliyoni 5.7. Ku mwanya wa 9 turahasanga indirimbo yitwa Axel F Crazy Frog. Iyi ni indirimbo ya Eric Wallenqvist wo muri Sweden. Iyi ndirimbo ikaba yaraploadinzwe cyangwa se yaragiye kuri YouTube tariki 16 Gicurasi 2005. Iyi ndirimbo muri izi ndirimbo top 10 zose niyo ndirimbo ishaje irimo, ifite imyaka 21. Iyi ndirimbo ikaba ifite inganya views n'indirimbo ya 10 Phonics Song with 2 words, nayo ifite views biliyoni 5,700. Ku mwanya wa 8 turahasanga Uptown Funk. Iyi Uptown Funk ni indirimbo y'abagabo babiri, Mark Ronson na Bruno Mars. Uyu Mark Ronson ni umuproducer w'umwongereza naho Bruno Mars ni umuririmbyi muri Amerika. Iyi ndirimbo ikaba yarashizwe kuri YouTube tariki 19 Ugushyingo 2014, nayo imazeho imyaka 12 kuri YouTube. Iyi ndirimbo ikaba ifite views biliyoni 5,700 naringana n'izindi biri tumaze kubona. Ku mwanya wa 7 turahasanga Gangnam Style. Iyi ndirimbo ni indirimbo y'umu-artiste bita ISI. Uyu akaba ari umuraperi w'umunyamerika w'umunyakoreya y'epfo. Murambabara ni umunyakoreya y'epfo. Uyu muraperi ISI izina rye nyakuri ikaba ari Park Jae-sang. Iyi ndirimbo ikaba yaraploadinzwe tariki 15 Nyakanga 2012. Imaze imyaka 14 kuri YouTube cyane. Indirimbo ikaba ifite views biliyoni 5,800. Ku mwanya wa 6 tukaba turahasanga indirimbo bita Shape of You. Iyi ndirimbo ikaba ari iy'umuririmbyi w'umwongereza Ed Sheeran. Iyi ndirimbo ikaba yaraploadinzwe tariki 30 Mutarama 2017 ikaba imaze imyaka 9 kuri YouTube cyane.
iyi ikaba ifite views biliyoni 6,600. Ku mwanya wa gatanu turahasanga indirimbo bita Bath Song. Indirimbo ikaba ari ya Cocomelon na Sally Lims. Iyi ikaba ari company y'abanyamerika ikora content z'abana. Indirimbo ikaba yaragiye kuri YouTube, yarasohotse tariki ya 2 Gicurasi 2018, ikaba ifite views 3,600 biliyoni kugeza ubu. Iyi ndirimbo ikaba imaze imyaka 8 kuri YouTube channel. Ku mwanya wa kane tuhasanga John Yes Papa. Iyi ndirimbo twese turayizi, ni y'abana. Ikaba ari ya Lolo Kids. Iyi ikaba ari channel y'abana yo muri Romania. Indirimbo yasohotse tariki 8 Ukwakira 2013, ikaba imaze imyaka 10 kuri YouTube. Iyi ndirimbo ikaba ifite views biliyoni 6,800. Ku mwanya wa gatatu turahasanga See You Again ya Wiz Khalifa ari kumwe na Shadi Booth. Indirimbo ikaba yarasohotse tariki 3 Mata 2015, ikaba imaze imyaka 11 kuri YouTube channel kugeza ubu. Iyi ndirimbo ikaba ifite views 6,900 bya biliyoni. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Despacito. Indirimbo ikaba ari ya Luis Fonsi ari kumwe na Daddy Yankee. Indirimbo ikaba yaragiye kuri YouTube channel tariki 12 Mutarama 2017, ikaba imaze kuri YouTube channel imyaka 9 gusa. Iyi ndirimbo ikaba ifite views biliyoni 9. Icyo twababwira ko twajya ku mwanya wa mbere nuko iyi ndirimbo iri ku mwanya wa mbere, hari kubura gatongi kubeho iri ku mwanya wa kabiri incuri. Indirimbo ya mbere iri ku mwanya wa mbere ni indirimbo bita Baby Shark Dance. Indirimbo akaba ari ya company yitwa Pink Fong. Ikaba yaragiye hanze tariki 17 Kamena 2013, ikaba imaze imyaka 10 kuri YouTube channel. Uwayihimbye yari umwana wari ufite imyaka 10, ubu akaba muri aka kanya ka imyaka 20. Iyi ndirimbo ikaba ifite views biliyoni 17 zirenga za views. Kukindi twababwira ku bintu byajya kuri aya ma YouTube channel, twabamenyesha ko Baby Shark yakozwe na Pink Fong Company na Smart Study yo muri Korea y'Epfo. Ntabwo yari indirimbo nshya kuko yari gakondo, ariko Pink Fong yayisubiyemo 2013 ihita imenyekana cyane. Kabiri, Gangnam Style. Iyi niyo video ya mbere quiz yageze kuri views biliyoni mu Kuboza 2012, kandi PCY yayikoreye gutwengera agace ka Gangnam muri Seoul. See You Again yakozwe nka tribute ya Paul Walker wapfuye muri Furious Karindwi. Naho Despacito niyo video ya mbere yageze kuri biliyoni 2, biliyoni 3, biliyoni 4, biliyoni 5, biliyoni 6, biliyoni 7 za views. Iyi Despacito yaciye record zose kubera ayo ma views yose yagiye igeraho, ariyo ya mbere. Gatanu, Crazy Frog Axel Eve. Ni video ya kera kurusha izindi muri Top 10 kuko yo imaze imyaka 21 kuri YouTube. Ni remix y'indirimbo ya filime Beverly Hills Cop.
rero amakuru yacu naha tuyarangirije kuri top 10 most views video. Ubwo kanda subscribe dukomeze dukurikirane n'izindi nazo zizagenda ziza, kandi ntiwibagirwe like ndetse wandike comment aho ushaka kudukorera video uhamenye kurushaho. Ciao ciao.